maya pagapanapon po kaya kongan. Kaya be po iti misa inkapasalamatan dari Josepina Ricaport, Mr. and Mrs. Renende Di Malanta, Medardo Lawingco and family, Elmer Sosa and family, Yoyong Valencia, Mitch Barola, Bilar family, Lawrence Urma, Lori Jane Yu Bagtas, Aldo na pong Kebaitan, Emeline Alparo, Lerna Tiatco. King kapag nasanda po di Josepina Ricaport, Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina Aileen de las Alas, Gerald Sibayan, Justa M. de las Alas, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Tess Laos and family, Alma Manalungsong, Alain Villanueva, Mitpopa Manalungsong, Royce Brian C. Calma, Karen C. Calma, Nina Fernando, Mrs. Rowena Ishi, Ronald Samson, Richard Brent Samson, Christian Rain Samson, Belinda Salvador, Camille Salvador, Clarissa May Salvador, Brian Medina, Lisel Medina, Kristen Dirt Medina, Romeo Pineda and kids, Merly Briones and family, Angel Pangilinan, Jay Bagtas, Lorna Bagtas, Mr. and Mrs. Hideyuki Ishii, Melanie Tanaka, Talino family, Sibugan family, Quezon family, Micaela Reyes Punsalan. King Malagwang Kabaldanan dari Macbeth Torno, Asmin Ipangiliman, Mary Ann Nelmeda, Priscilla Salenga, Ronald Paruli, Glenda Cerdeñola, Jose Niam Paul Mangliman, Emanuelito Carlos, Tina Carlos, Leonora Carlos, Hazel Angeles, Myrna Vergara, Jaret Gray David, Harrison Villanueva, Vivian Bonifacio, Lorenzo G. Carlos Jr. Aldo na mo rin mong Kebaitan Lira Tiatco, Sinaida Lacanlale, Alfredo Soliman. Ipangaditala na ang pudeng kapatid tamang mayaw na biye, lalo-lalo na Alvin, Leticia, Alberto Salonga, Eulogio Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hison, Jesus Ricaport, Adeline Ricaport, Ramon Ricaport Jr., Ramon Ricaport Sr., Purificacion Ricaport, Jose and Candelaria Jose, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Pedro de las Alas, Irene Bunag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Isabel de las Alas, Sonny Pinca, Levi Laus, Benedict Yusok Rason, Rodrigo Mayrano Tarok, Renato de Malanta, Alberto Ibe, Demetria Pineda, Marianito Ador, Semiona Ador, Nicasio Generoso, Liberato Idubigis, Wilfredo Ababon, Virginia Ababon, Teresita Ababon, Angelina Ueño, Alfredo Ueño, Angel
Angelo Ramos, Teodoro Lawingco, Sosimo Silveo, Candida Silveo, Catalina Anayan, Teresita del Rosario, Erlinda Gina, Feliciano Sison, Dante Henson, Nicanor Sampang, Cirila Sampang, Romalyn Garaldo Cordoba, Corazon Española, Roelio Vilar, Herminia Layug Payumo, Jesus Payumo, Romeraldo Payumo, Celestino Salcedo, Carlos Dequila, Rolando Bundalian, Romeo Ocampo, Hilario Ocampo, Jose Cuenco, Noel Ocampo, Eden Sanggalang, Honorio Alparo, Lina Peña, Marites Peña, Almario Peña, Gilbert Pamintuan, Teddy Pamintuan, Francine Pansyon, and Gloria Bigasa. At din sa Blang Kaladwa na mangailangan kimpakalulo ng Ginoo. Ing magbisa tamo po, apin ni Reverendo Padre Elmer Magat. Malambat danakang panenayan, mekenina muli naka, biblasan mo pamangan mo makasadyana, malaus kaking bayong biye. King lagyo ning ipampo ning anak ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayungan. At kekan timurin. Ganakantala din kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat, magmasusi kareteng banal a misteryo. Manyawad tamong kapatawaran, magkumpisal ku king Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, duling may kasala kumbina, king isip, amano, at dapat, at mealiwang kakulangan. Ulinita ipanigapuko ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin nyo ko king Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamu, at king pangapatawad daring kasalanan tamo'y dala na katasa na king biye alangangga. Amen. Ginupakalulu, Kristo pakalulu, Ginupakalulu, Kristo pakalulu, Ginupakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya,
ipagkalob mo sana kaya kami ing kapatawaran mo, at iligtas mo kami king pangayalipan king kasalanan. Itiadwan mi king kapamilatan ng Ginoong Jesucristong anak mo, ang mabibye at magari kambemot ng Espiritu Santo, Diyos manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. Ding sabla daramdaman ko lang bubulong, makabadurot kay katamo ing makapangilabot. Isumbong tayo karingatyo king kayupayan, agyang ding matalik kong kakaluguran, paninayan da ing kakong pangabaksak. Ngarang sasabi, marahil akwa ng malinlang, kanita arakap tayo at apag benggansan. Dapot ika, Gino, at suka siping ko, masikan ka ampon mayupaya, at detang kako maglupig, mga buwalo, mga pakarine lang alangangga, uling ela malyaring magtagumpe, ena makalingwan kapilanman, ing karelang kamarinayan. Dapot mayupayang Gino, king alang pamangabiran, tawong makatuliran, kay kalang panyubukan. Balo mo ingatyo karempusura at kaisipan, inya paboren mong akit ko, ing pamag benggansa mo, kareng kalaban ko, uling kareng gamat mo, kareng ko binili, ing nasa ko. Pagkantayeng Gino, puryanyeng Gino, liligtas nala ring magigipit, king upayada ring tawong, mayap. Ing amano, ning Gino, Salamat king Diyos. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan dikil kaya ka. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, tikil keka. Kaluguranda ka, o Gino, ika ing kakong magdepensa. Kako ing Gino, antiyang batong maragol, maugon, antiyang padera matibe, ababye kaligtasan. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Ing kakong Diyos, batuyawaring matibe, ang magdepensa kako, at antiyang kalasag ko. Puriyan niya ing Gino, nga kong kukulisak, at miligtas ko, karing sablang kalaban. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Makagapos ko karing tali ning kamatayan. Tatangin ako ning masalusong agos ning kasiran. Miras ko kimbingit ning kamatayan. At yun ako king oras ning kawakasan. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Kaniting gipit kong kabilyan, ing ginuya ing kanakong inawos. King templo na, kakong boses, dindam na, kakong sainsing, miras, king panandam na. Gino, ibuklat mo ring matami, king katutuan, dikil keka. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Ligaya ke ka, O Kristo, ikaing amano na ning Diyos. Ing ginuya ing amano ning Diyos, Kristo ya ing sasalbag bini, ding sablang lalapit kaya,
Mielo Manggaman King Alanganggo. Ingino manatiliya kay kayo, At kekan temorin. pamamasa king mayap a balita pangkang San Juan. Ligaya keka o Gino. King panahon na ita, pasibayo lang dinampot baturing Hudyo, bareng basibasan. Inya sinabi na karela, pepakita nanda kayong dakal amayap adapat, ibat king iba. Sano kareting sangkan ning pamamasibas yu kanako. Pekibat da, babasibasan da ka, uli na ning mayap mong dapat, no uli na ning pamaglapastangan mo king Diyos, uling magbansag kang Diyos, kabang metong kamong tao. May kibat siya Jesus karela, wari makasulat king kayong kautusan, sinabi ko, Diyos kayo, nung ausa na lang Diyos ning kautusan, ding taong dininana ning Diyos, king amano na, malyaring payalyan ning kasulatan. Pinili na ko ning iba at tinubod kete king yato. Makanano yung sabi ka na kong ing lalapastanganan ke ing Diyos. Uling sinabi kong ako ing anak ning Diyos. Nung kula daraptan ding parapat ning iba ko, kayo sukat manwala ka na ko. Nung daraptan kula, agyang kayo manwala ka na ko. Karin mo mang dapat ko, sukat kayong maniwala, banabaluyo at aintindiyan, king ako, king ingiba at syukanako, at ako at syuko kayo. At pasibayo ring pekikwanan dakpan i Jesus, dapat ikwana lang apang ilagan. Pasibayang minta i Jesus, king kasumangid na ning Pasibayang minta i Jesus, king kasumangid na ning ilog ning Hordan, king lugal anong nuya menunang memenyag iwan. Menatili ka rin, at dakalang tao ring minta kang Jesus, ngara. Alayang depat a milagro iwan. Dapat tutuing sablang bage sinabi na, tungkol king taong iti, at dakala ring taong menwala kang Jesus karin. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapuryang keka o Kristo. Good afternoon po kaya kayungan. 1 week na mo, yapining Biyernes Santo. Anya, keng Domingo, Semana Santa, Domingo ring palaspas ning pamaylasa ning Ginoo. Anya aintindihan tamo kareng Gospels adarandaman tamo buridanen talagang dakpan at paten i Jesus. At ustong at yung masakit a sitwasyon, kalupan na ning dindamtamong eni, burireng pamasibasan, burireng dakpan, burireng paten, dapat ikwa na lang apangilagan nga na ning pamamasa, uling 1 week pa bayo malyari ito. Dakpande at ipakure king krus. Potang ingapong Ginoo at yung makanya nakabilyan, masakit akabilyan, at inyang meto nga bage buring daraptan,
magbalik ya king ilog Jordan. O ito ang sinabi na ning pamamasa pasibayang minta i Jesus king ilog ning Jordan king lugal anong nuya minunang meminyag iwan. Maburiyang pupunta ka rin, magbalik, uling ka rin niya, may binyag. Mintaya naman ka rin, anyang dakpaneng Herodes para kapne Iwan Bautista. Pe papatene, pe patabtab ne batal, kilob na ning sukulan. Anyang abalita ng Jesus iti, mintaya nga na ning ebanghelyo king ilog na ning Jordan. Pwede taya mo naman gawan ini. Potang daralan tamo o atsyuta mo king masakit at masakit akabilyan. Halimbawa, daralan kayong rough times ning asawa mo. Magbalik kayo ketang aldo inyang kinasal kayo. Nung ating video, nung ating letrato, balikan nyo lo. Kaswit yung kanita. Ngeni, sweetik na kayo. May pagwais, karas kempera, may panyalikot, may panyagap, may pamaronggang pinggan, anyang kasal kayo. Bala mo yan ako, may kawani. Nya magbali kayo. Nung makananuyang migbalik, Jesus, King Jordan, anyang sabya na kaya ning Joseph pa, ika inganakong pakamalan. You are my beloved son. Anya magbalik ya King Jordan, karinya may binyag, para mugot siyang si kananalub, para mibayo itang kayang tepangan, arapanangan ing pagsubok akayang daralanan. Makanyan tamo naman dapat nung bisatang makyapos kingapong Ginoo. Nung itangan pati kami nga naman talasawa, magbalik tamo inyang may binyag tamo. Ulingan niyang may binyag tamo, gewa na katang anak ning Diyos. Nung makananungan niyang mabinyag ya, Jesus, inulit na ningib pa ketang siwalang iba't banwa, ikay nga na kung pakamalan. Sinabi na naman ning Diyos kay katamo, niyang mabinyag tamo, ika ing anakong pakamalan at manibat na kanita, meging anak na kataning Diyos. Yung problema, balo mo nung kapelang kami binyag. Balo mo nung kapelang kakinasal eh. Nung mo balo nung kapelang kakinasal, pakipaten na kaning asawa mo. Pero dapat baluta mo naman nung kapelang ta may binyag. Ako may binyag ko May 9, 1962. Abalume yan, lawen may itang baptismal certificate mo. Kutnan may mamu, ma, ating kong baptismal certificate. Nung ala, pakwa ka, ketang pisamban, nung nuka, isipan mong may binyag. Nung kiniking Angeles, Holy Rosary, kapilang ka may binyag, uling kanita ka, meging anak na ning Diyos. Pwede mong balikan ito, lalo na ngeni, gusto nating magbinyag, picture,
video. Kailangan balikan lareta, magbalik tamo ketang peka basic. Anak na kataning Diyos, nung makananong Yesus, magbalik ya ka rin king Jordan, ka rin maging anak neng pasibayo, ulit-ulit neng pasik na nga nalub, neng kayang iba, uling ene paboren. Talakad tamo po at karing kaya katang panalangin, kaya katang pakibat, atin niya pong misprint, ining kaya katang misal, ing pakibat, pekibat tanianan din, king dalita pakibat, anya ing pakibat tana mo, Ginoo, pakiramdaman mo kami, ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin manimuna king Santa Iglesia, alala sanang patanat mitatimid, kingin Diyos makamaliyo, dapat marayo, nune atyo mismo busal tamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin manimuna ka rin gobyerno, mabilog ayato, era sana kakalingwan, kingin sa blambage gagawan tamo, sagrado o secular, ating espiritual at ulinita, alang hanggang kararasan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang magmasusi kaniting Kwaresma, may kalalulasan ng maragol akamalayan, king kaburyanin Diyos kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamong inampun ng anak ningig pa, palabungan na sana ing kasalpantayanan tamo kaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngini adwan tamo yung sarilitang kapag nasan. Ipapakiramdaman mo laring panalangin din kekang kaluguran na yanak, uling detingan adwan mila kapamilatanang Kristong Ginumi. Amen. Ayinding may na kekang tanggapan, kekang pabanalan,
Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katamong daon, matanggapla, arapaning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na saning ginaitindaon karinggamat mo. Kay kapurit kaligayan ng kayan lagyo. Kay kakatayin ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang ding ayin adarawon mi king kekang altar, so pandakes sanang magkamit king alanganggang kaligtasan, iti adwan mi king kapamilatanang Kristong Ginomi. Amen. Ingino manatili ake kayo, At kaya kanti mo rin, iyat nayo lading pusoyo, makayat nano king gino. pasalamatan tayo, ingino a Diyos tamo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati at numan ka rin oy pa Diyos king alanganga at lubos mayupaya kapamilata ng Jesukristong Ginumi ing pamaylasa ning kekang anak minyesi kanan para ipasyag ning metoyato ing pamangabos karing sabla arapaning kekang kamalan kulang la ring amanong yapse ring kekeng dila para king lugod mong mayupaya ameyakit kapamilataning krus. King krus mi bulalag ing kapatawaran karing tao. King krus migtagumpeya ing Kristong pinakura. Ulinita kang bering sa blangkoro ding anghel karin banwa darilit ming kekang ligaya ng aming kakanta. Tunay ka pinbanaloy pa ikaing panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi pabanalan mo sana reting ayin king espiritu mo ban para ke kami malyari lang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayo yami daon kusang lubking pamaylas at kamatayan kinuwane ing tinape at pepasalamat siya keka. Piraso ni at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikongan at kananye iti ing kanakong katawan amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni nga punan kinuha ng kalis, pasabayang pepasalamat keka, binyana iti, karing kayang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at minungko kaniti, iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, ban ket ami patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanaku. Ing misteryo ning kasalpantayanan.
Inyangeni gaganakan mi oy pa ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon miyake ka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan ke ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo ke ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ake kaming Papa, Di Florentino at Pasiano ake kaming Obispo, Irafing kaya kaming Rektor, ading sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatad ming pepay naawan at manenayang subling miye, at ding sablang meya ngunabiye, tanggapan mo sana king maligayang mong arapan. Pakaluluwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alangang. Ban kaya benang Maria ing Birhenen doning Diyos, kaya benang San Jose, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaburian king kekabaning panawon, puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Hesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, oy pang mayupayang tutu kagum ng Espiritu Santo, pupuriyan dakat parangalan manggaman king alangangga. Antimo nga anak ning Diyos, manalangin tam king malugod tang iba. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupan ing kekang pakalulu. Parati king mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami king mitmong kapanaligan. King panyatang ng Hesu Kristong kekaming talapangabos. Uling kekaing ka yarian ating kayupayan at ing ligaya manggaman kingalangangga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo,
ing kapayapan ko mabiya ko kay kayo, emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawen mo ing kasalpantayanan ing kay kang iglesia, pamayapan met bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatiling parati kay kayungan. At kekan timorin. Pakitangin ing pamisasan metong tamo, king kapayapan. Peace be with you. O ini ing kordero ning Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, mapalad langan ding meyaus, king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat igkasmi nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo. Amen. Amen. Dapat ning espiritual apama kinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka, may get kin sablang bage. At pag nasan ko, intanggapan da ka, dapat pauli na ningin in pinandit, era ka atanggap kin sakramento. Umeka mo mang espiritual kenin puso ko, kakaulan da ka bala mo mawari at yuka ka rin. At makisan metong king lubusan in sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Prayer for Ukraine. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty God, through Jesus' divine name and the Immaculate Heart of Mary, we humbly ask for your mercy to obtain peace in the land of Ukraine. May all the people of that country, especially kids and elders, remain safe from danger. Please do not let chaos and war reign in the land of Ukraine, but only a forever peace that come from you. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Panalangin para king halalan. Manalangin tamo, bangkin daratang pambansa, ang pampanlokal na halalan. Intunay magari, yaing kaburyaning Diyos, ang mamantabe karin sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, iligtas mo kami, Ginoo. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamangloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot king katutuan. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamagsuhol, kasakiman, ampong sabwatan, bang makapamirayit. Iligtas mo kami, Ginoo. King kayalang malit, kim pamaglinglang, ampong makitid, apang lalawi. Iligtas mo kami, Ginoo. Kim pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apamangamano. Iligtas mo kami, Ginoo. Abe-abe tamong ipanalangin, pakiramdaman mo kami, Ginoo. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang inkonsensyami, yaing gawang tunay katutuan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banging kayapan ding kekaldan, imangi babo aparasan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banging dignidad nin tao, yaing palaging galangan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Banding maloka ang pong may na, ilaring migit miunang mitutukan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang impamanyese king kalikasan, aliya milalako pansin. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang impamisan metong, yay mamyedalan, kindaklat ning kapayapan, ampong katimawan. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Bang imbanal at takot kin Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan, king gobyerno. Pakiramdaman mo kami, Ginoo. Manalangin tamo. Pastol ning kaladwami, ang pontala pagligtas ning meto sikloban. In politika, yaing pigkalubmo kaya kami. Meto nga panagkat, bang sumuyo ka rin sabla, ang pondagol king kabanalan. Ang tabayanan mo in politika kimbansami, anti mo impamanantabe mo kaya kami. Manano na sana ang impamanantabe mi kim politika para karimbotante ang pong kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo at makasawop ban sumulong kami king kabanalan. Manggamang king alananga. Amen. Loklok tapo sa king.
Dita Kapabalwan. Mumuna po, ang Holy Week program schedule ng ating shrine ay nakapaskil na sa harap ng main door ng simbahan. Meron pa pong kopya ng program sa ating opisina. Pangalawa, wag po muna nating ipabless ating mga palaspas. Sa linggo pa po ang blessing ng mga palaspas. Pangatlo, nandito po ang Birhen de los Remedios Chapel Pastoral Council na kumakatok upang humingi ng tulong para sa proyekto ng Holy Spirit Paris sa pamamagitan ng pagbebenta ng tiket na maaaring makabili sa gilid ng simbahan na nagkakahalaga ng 50 pesos per ticket. Maaari po kayong manalo ng 50,000 pesos. Para sa grand prize, 25 pesos. Para sa second prize, 15,000. Para sa third prize, 10 mananalo ng consolation prize na tig 1,000 piso. Maraming salamat po. Manalangin tamo. Oy paming malugod para timisanang tanggapan ing pamaglingap na niting sakripisyo. Idayo na kesa na king sablang kaligaligan at sopa na kaming makapakyagum king magligtas ke kami. I Kristong ginumi manggaman king alanganga. Amen. Bago ko po kayo bendisyonan, meron akong sasabihin sa inyo, maupo muna kayo. Tatagalugin ko, no, para maintindihan ng lahat. Kasi magkikita na tayo niyan kung alas 4 ang pagsisimba ninyo. Easter Friday tayo magkikita. Biyernes Santo, kung magsisimba kayo rito, si Among Rafi ang magpipreside. Ang gusto ko pong sabihin, ito, may COVID-19 pa. Hindi pa tapos ang pandemic. Kaya tayo ay naka-face mask. Meron pa rin pong pag-iingat. Sa panahon ng pandemya, it is not being impolite para hindi mag-bless sa pare. Huwag po kayong magbi-bless muna. May pandemic pa. Kapag kayo ay humawak ng kamay, kahit kanino, pwera lang kung asawa nyo o kapamilya, na araw-araw ay kasama ninyo sa bahay, you are putting yourself and the other person at risk. Kapag ikaw ay nakahawa, kahit hindi mo alam, pananagutan natin yan sa Diyos. Kasi ikaw ang naging sanhi kung bakit nagka-COVID yung iyong kapwa. Huwag po nating kalimutan, Holy Week na. Dami, kukus-kus sila pakarengimahin, burida umande, ing Santo Inchero. Wala pa po yan. Hindi pa allowed. At nag-warning na ang DOH. Ing sasangkanan da, ing Santa Iglesia Katolika. Bakit? Prosesyon, misa, apis-apis, karengimahin, bendisyon palaspas, alang social distancing, ing sasangkanana ning DOH, ing Santa Iglesia Katolika.
Huwag po nating papayagan yan. Mag-iingat pa rin po tayo. Less talk, less hawak, the safer. Tandaan po natin yan. Less talk, less hawak, mas safe tayo at yung iba. Sa Holy Week, lalo na, wag po natin yang kalilimutan. The Lord be with you, ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya kanti mo rin. Ito ko ring buntok yu para kim bendisyon, bendisyonan me Ginoo, ing balang metong asinimbang yeni, keti king apo, kambeda ding daraladang panalangin, pakibatan mo ngan po sana, sopan mo kami, ban magbalik kami king keking pangayanak. Misana kakalingwan king ika ingibami. Mo kay paboren, dapat kailangan mi namang sopan at ingatan ingke kaming sarili. Anyay biya mo kay kaming bendisyon na kailangan mi. Bendisyonan mo ring mag-birthday, ding mag-anniversary, ding masakit. Pakayapan mo nala at bendisyonan mo ngan iting daralaming dano, mimahin, panyo, rosaryo, laro at aliwapang gamitan mi king pamagdebosyon at panalangin itingan aduan mi keka king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyonan na kaning Diyos sa may payading kaya kayong pamilya, ingib pa at ingana kating Espiritu Santo. Amen. Umetana king kapayapan. Salamat kin Diyos.